Okusho bambonami ke mina ke isikhathi esiningi ke ngingasho ngithi ke iqhaza ngilibamba uma ngikhona ngala eWard 14 endaweni yethu uma ngise ngoba isikhathi esiningi ngangiyise esikoleni ngifunda yes okusho ukuthi izinto eziningi mina ngangizenza mina uma kuthiwa ngibuyile mina ngaphakathi eWard 14 oh yeah nanokuthi into futhi ngoba sasibhizi kakhulu eWard 14 ngoba into futhi siphambili kakhulu ngiyibhola mina ke bambonami ke ngangugolkeeper ngaziwa nje isicema sonke la endaweni isicema sonke la endaweni eWard 14 uthi ekhona uMondli mncwabe uthiwa hayi ugolkeeper uthiwa hayi impela ugolkeeper lo impela nje na ngize ngilanda esikoleni ngisafunda emadadeni ngilanda uthiwa hayi iyadlala i-team yes ngakune team yami nje eyayidlala la eyayilana kaNgcobo uthiwa isiswalozi engathathwa bamayeza ngayiswa eSantos phezulu ngaze ngalimala ngafaka ukhonkolo suka le emaqaleni ufika le phezulu unyawo lagcwala unyawo ngilema le ground ethethe ubaba ethi ubaba njengoba nifunde isikole senilimana afaka ukhonkolo ke nizonjani esikoleni zafika izikhulu zami zaza phuma nobaba bazwana kusho ukuthi nje ngangithanda isport njengoba ngithanda ngithanda le ball so ke kwaba into enjalo bambonami ke nje kusho ukuthi lapha babumncwabe ke lapha nje ubuchaza nje ukuthi isikhathi esiningi ubukade ujwayele ukuthi umzabalazo uphushe kakhulu mabuya e-university ungapha sesiyabona ke manje ukuthi hayi su full time manje emzabalazweni mhlasimbe iziphi ingcinambo oyibukile sewubuya khona e-university le uthe Transkei nomsesiscale Transkei iziphi ingcinambo thema ufika nazo e14 wabona ukuthi hayi umzabalazo wase14 nangu la usukhona manje wosuqala manje wabona hayi kufanele ukuthi manje ngibe full time manje emzabalazweni wase14 manje ngoba sengiqedile emfundweni ephakeme yebo okay sengibuyile ke bambonami ke ilapho ke ngagxila khona ke ku-ANC ngagxila ANC na ngabe full member ANC sakubamba iqhaza kakhulu ku-ANC ewadini edazu nje as a whole ngalesikhathi ufika kokubani okade usihlala ngaleso sikhathi ngalokho we-branch ngalesikhathi unobhala webranch kwakumthokozi wala ekhaya ubhotwana uyena wayinobhala webranch uhlalo kuKing kumele yes yebo thina samalunga nje ekhona singekho sigubwini kodwa samalunga anike ANC khona ngaphakathi kuKing kumele uhlalo umthokozi nobhala sakubamba iqhaza ngoba impela nje hayi awona nje ekuthiwa itoyitoyi bambonami ngiyazi ngoba ngizazi iyayishawa itoyitoyi wena wawubona seswathi la kadimba so uphuma le emasensini usithola umgaqo cha amaphoyisa namajegesi sigcwala imizi yabona ngalokhathi leyo kodwa niqhubeke sibambe kunjalo yilapho ke bambonami ke kade ngisho khona eqedini ke kwazi kwafika amasonto uthi la ndawo le anenihambe enye kuyona ke noyibheka la ndawo le uthi yisima kanjani azathi somasosha lapha lapha kodimba ayakuphi eMarine Ridge lapha eLisbon so ngasho nje ngamafuphi kanjalo bambonami so manje ke kulesi sigaba esikusona manje babumncwabe ngiyawubonga umlando usinikeze wona namhlanje unothe kakhulu uma ukhuluma ngendaba yemfundo lento igqugquzela ukuthi namanye ama comrades awasithola isifundo sokuthi asithi sizabalazi at the same time singayibeki ukuthi indaba yemfundo because imfundo isikhali sokulwa kulelizwe sikulona because ziningi izinto ukuthi mawuthi uyayibuka njengamanje edinga education ngamanye amazwi ngibonga kakhulu ukuthi usinikeze lo mlando sinika wona because uyasikhuthaza usinikeza ukuthi nathi sibukele kunina sike njengobhuti abadala abangaphambili kuthina ukuze nathi nasisizukulwaneni silandela sibone ukuthi hawu obhuti abadala abantu babeqhubha umzabalazo babengakhohliwe isikole but Mondli manje la ku-ANC eWard 14 mhlasimpe kulesi sigaba esikusona imapha amazwi mhlawumbe ongasinikeza wona iziluleko because siyabona u-ANC endaweni awuzenzile mhlasimpe kukhona nokuthi sibuye singaboni ngasolinye uthothi kunabafowethu abanye ababuye bagqobane kodwa futhi bese beyithatha personal abanye ngokunjalo
mhlambe kulolu hlangothi olunjalo ikuphi mhlambe okuyisiluleko ongasinikeza sona ewadini ngase uhlangothweni leka ANC. Ngizoqala lapha emuva kombonambi la. Sina amakhansela akhona la endaweni wal14. Uma ngiqala ngingaphosisi ikhansela lokuqala esabana lana ucomrade uqiniso Mbanjwa. Yes. Elalandelwa ucomrade uStha uNcanana. Emva kwaSithancanana kwasengena ucomrade okhona currently ucomrade ubheka imfela. Yes. Njengamanje uyena osiphethe la eWard14. Osephathe amahlandla ngithi mathathu. Yes. Uma ngaphosisi. Babombonambi kuthe ngo2016 kule term edlulile 2016 uma ngaphosisi. Kwaba nabantu abafika kumina abantu abanxenxayo ukuthi ke ubaba uMondli comrade uMondli sibona engathithi ngoba akufanele phela bambonambi uyibone wena uma uthi umholi kufanele ubone abantu. Yes. Bathi abantu besiyacela besinombono thina njengomphakathi ke ake usibambele iwadi emva kwehlandla lika baba umfela. Ngathi mina madoda mina nginemsebenzi engiyenzayo ngiyibala umsebenzi engiyenzayo ngoba ngasho ukuthi hayi ngisesikoleni ngiyafundisa futhi ke at the same time ke nginomsebenzi engiwenzayo lapha ekhaya ngoba lo msebenzi lo sekhaya bambonambi ke akona wami kufanele lokho kufanele siandalayo akuseyo into yami into yasekhaya ngoba nami ngofa ngishile ekhaya ngathi nomsebenzi wokubambela wasekhaya umndeni kusho ngendlela family business ngathi manje ngiqinekile bathi hayi baba sibona ukuthi ngathi wena ongasibambela iwadi emva kweka ihlandlela lababo khansela mawuthi yaphuma ophumayo mawuthi yaphuma ngathi mina hayi bakwethu ngoba sengidonsa kakhulu emzabalazweni ngiyawazi akusinto namhlanje ngingezwe ngani mhlazana sikufuso wafika u2016 lokho kusho ukuthi ke ngendlela kuhamba ngayo mhlambe uzokhumbula bambonambi ukuthi ke uma sizokhetha ubuholi endaweni ethiwa BGM kube kuqala kunominate ama candidates angazange khambi kahle indlela efanele umphakathi wakhalaza wathi ke azange bekhona ifair ekhethweni kwabantu ngoba thina ke nangu umuntu khona abantu abavalela ngaphandle sebesho mina base phuma iqhubu negama lawo. Hey ubabona kwathiwa nabo umuntu lebesimthwele yena umuntu ozosiphathela iWard14 ngalo ndlela bambonambi ila kwavuka khona ukuthi wakhona independent. Ngiyakhumbula lo nyaka kwavuka ama independent endaweni ababizwa ngegama eliphethe community councillors uthi ama councillor omphakathi ila savuka khona ke kanti sikuvuka nje lama community councillor nje akusikhona eWard14 kuphela. Uma uya ko Thekwilonke to the region kunamandla komlazi yabona umuntu yakomashu kunanto ethiwa ama independent okusho ukuthi umonakalo omkhulu umonakalo omkhulu uthi ke ikhona indlela engazange ihanjiswe ngendlela efanele procedure kusho ukuthi ngangena ke mina ngabe independent candidate hayi zangena okhethweni lapho ke engathi nakhona ke ngakhala ngaphansi ngasho njalo babombonana kodwa bathi abantu abanye ke hayi impela kodwa comrade mncwabe Mondli ukhethe kancane kodwa sibona ukuthi hayi kona uthi ukhetshile ukhethanga kodwa ngoba sibona into ikhambe kanjani thina bekhona abalandeli bekhona impela kulapho ngabona khona ukuthi hayi abantu bakhona eDassenhoek bangithembile kodwa ngisethi uselapho angikuphula umlomo ngamanye amazwi kusho ukuthi umuthi umonakalo ushutho omkhulu njoba lento yayingekho la e14 impela ama independent yayisabelele yonke indawo ngamanye amazwi kusho ukuthi lokho kwakuchaza ukuthi khona izinto ezingazange zibe satisfied kwabanye abasatisfyeke ngazo. That is why bathi nasebethi siyacela babumncwaba hayi ukuthi kwakusuka kuwena ukuthi ufuna ukuthi uvele ube ikhansela cha kwaba abantu abathi siyacela ukuthi sifuna ukuthi ungene siyadinga na ukuthi ukusimele nayo eWard14 kwayibona ke lokusho uzadudulana zaze zawufaka neweni kodwa egcineni wangaphela moya
yebo because namhlanje usayibambile bengangena emlonyeni bengithi ngicacise naleyo ndawo leyo yebo bombonambi phela kwasuka lapho ke uthe sekudlula ukhetho ke hayi ke ngoba phela kuthiwa phela ke uma sikhethiwe leadership ubuholo khona ke noma kuthathekhethe kanjani bambonambi nikhalazo ke kuthiwa ke you comply ngesilungu then you complain late hayi naphela sa comply ke sa complain late kwasho ukuthi hayi uyihlangana kuba nomoya bagcina kunjalo kuzobe namhlanje so sabamsana ke nabaholi ababekhona ke ngaphakathi ewadini kuzobe namhlanje sabamsana nabo kuhambe isikhathi bambonambi ngibona ukuthi kunezinto akuba umphathi kunokunye ngoba manje nawo ukhansela uyasindeka kunezinto kufanele simsize ngazo ngase sithi ke thina ke abanye abaholi ake sivulele ke ialliance la iparty try SACP sivuza iSACP ewadi ikhona vele radio all over but ayikho kulesicemezi esisona ilapho ke sayivusa khona ke iSACP engaqhamuka khona ngabe khona uhlala no aba ulokhuza usekela hlala amahlandla amabili deputy chair ngabuye ngazoba unobhala njengamanje unobhala wakhona ke eSACP njengamanje ebheke kuhle video ngithe unobhala wakhona kwivideo le yasebheke kuhle ke sase siyafuna uyitshala iwadi yonke le eSACP ngoba mina babombonambi ngimandla kakhulu kubantu sizabantu mass based yabona ukuthi abantu basizakala abantu so ke sithe uma sivula ama program siwenza ama program eSACP ase sibe eqhulwini ukuthi kunento ekhona lapha eSACP kuthiwa umholo makhelwane kuthiwa you know your neighbor siyakwenza lokho ke bambona ama social media impela nibhizi yebo bambona sikwenza ke inyaka yonke ke uma kuphela unyaka ke siyenze uno your neighbor ke ukuthi ke abantu ke abangena Christmas ke sibabona njani sihamba ke njalo uma ku December ngahambe sincenxa sikhongozela lana osomabhizinisi abancane endaweni basinikeze ukuthi abantu bakwazi ukubeka ukuthi abantu uma ngidle ekhaya ilayisi elidayiwe liyelo nabo bakwazi na yabona baba noKhisimusi sikwenzile amahlandla amabili impela so ngonyaka odlule sibe nemizi esihambele la egcemeni ewuthwalo eshumi ngalo wanyaka yayinga ngaphansi ngoba yayishagolombili so ke ithe ukhulu ushuke ihamba iya ngokukhulu imizi esihambela sithe sibona ukuthi ingathi lento yethu iya spreadeka iyasabala nendawo yonke sayifaka futhi eSACP eTonuti ilani branch kune branch ngikhuluma namhlanje sayidilana video saphinda futhi sayitshala futhi sayithumela ku 21 ekuthiwa ise-Angola ebizothiwa isithunduhili branch ikhona njengamanje igcotshwe kulonyaka usho yonke nje lamavidiyo labo namabranch laba angene ngaphansi kwegama la mina singumholi wani eSACP so kahle kahle into engisho bambonambi mina ngiyakhathazeka abantu uma behlupheka sikhona thina singcono singabalekeli okuyinto enhle leyo engakuthi bambonambi kunomuzi phesheya lapha ya eMansenseni kaBlock esafika khona bentula khona ngaze ngabona ukuthi isimo sakhona asikho kahle behlala emzini ingane zihlala zo13 umndeni wonke kwi18 house nje ngathi mina bakwethu si SACP endaweni khona umuzi ofana le manje ake sizame nemizamo usho ukuthi ke ngoba kukhona nami ngizamayo ukusabhizinisana ngathi into engizama khona ngiyithathe izobamba la izothola amasetshana yabamba intombazaneke njengamanje isekhona iyona eqhuluza lapha ke ukuze ifake ekhaya ibeke ukudla ukuza something ukuze iyafika so ke ngathi mina bambonami nje ukusebenzisana nje kuhle endaweni into engipho phela ukuthi una ubambisana angifuna sikhombane ngemino angifuna siblemane yonke into efanele senze ukubambisana that's a good ngoba angifuna ukuthi ngigqame wena into efanele niyenze into collective yes into umayonakele nibonisana ihlaleni phansi nibonisana ngathi khona umuntu ozohamba ngemuva umuntu ozochuma yedwa ilokho ngikufunayo bambona aba umncwabe sibonga kakhulu emlando nothe kakhulu sibonga nethuba nje osinike lona cha ugeqa amakhulu sesovala nje mina ngifundele kakhulu namhlanje kubaba umncwabe
sengithi la ku Dassenhoek Ward 14 Galaxy TV njalo uma uloku silandela ko YouTube njalo njalo uzoloku uthola izinto ezokwenza ukuthi ugcine unomlando ongezowuthola ngomunye umuntu ozowuthola kumuntu direct njengoba sinobaba uMondli namhlanje sinikeza umlando direct. Lokho kuhleke because uzikhulumela yena ngomlomo wakhe. Kuningi ke ngikutholile kuyena bengikufundile namhlanje, mhlambe nomunye ozobukela le show uzofunda okuningi kulezi zinto esikhulume namhlanje. Kodwa ke engifisa ukusho njengamanje sesovala ngimnika ithuba vale ukuthi yethi sitholile inkululeko ngo1994. Sithema singena kuyona ngiye ngikhulume kakhulu ngiqwashise igenge encane ekhulayo ukuthi isikhathi esiningi kunezinto ekufuneka singayivumeli ukuthi zenzeke empilweni, like ukuba uvanze emgaqweni, like ukwenza zonke lezi zinto ezibulala ifuture ye youth. Ngamanye amazwi ngithi siyazi ukuthi njengoba sakhululeka kodwa umuntu uyasala lento yokuthunjwa kwengqondo. Ngamanye amazwi ke siyafisa ukuthi ke sidile nale issue yokuthunjwa kwengqondo. Engenza umzekelo njengamanje ukuthi masikhuluma ngokuthunjwa kwengqondo, uma umfowethu njengobhuti Mondli njengoba sim-interview ekhuluma ngezinto azenzile lapha nalapha, bese ngiphakama mina ngithi ubani yena obengenza lezo zinto, sikhona thina sobani. Lokho kuyipart and parcel yokuthunjwa kwengqondo kuthina sizwe sakithi esimnyama. Mhlawumbe omunye uyayizamela, mhlawumbe uvula i-tuck shop, uvula ispaza, bese siplan ukuthi mhlawumbe simhlukumeze ngokuthi simfake igebengu njalo njalo. Izo zonke izinto zokuthunjwa kwengqondo ileyo portion ke manje sekufanele sikwazi ukudlula kuyona ukuze sikwazi ukubumbana sibe unit, sikwazi ukulwa manje nokuthi masiyimbumbe singakwazi ukwenza izinto eziningi. Basho njalo mfuka mncwabe ukuthi izandla, hand and hands, we shall overcome. Ngamanye amazwi sengizovala, angifuni ukugeqa amagula because vele izogcina kumina. Ebengifisa ukukubuza manje nokukudlulisa kuba kumncwabe, benginesicelo sokuthi ke kwi-youth njengamanje sesivala, imapha amazwi mhlambe ayisikhuthazo angawaphonsa kwi-youth baba umncwabe. Baba uMbonambi, la kwi-youth bengizocela ukuthi ake sisukumeni sibambisaneni kwi-youth. Ngithe ngifunda amaphepha namhlanje ngathola ukuthi ke kunegebe elikhulu la ngathini i-youth ingane eziningi ayisebenzi, ezifundile ama graduates ezingafundanga, inqwabe ingane engafundanga njengamanje. Bengizocela ukuthi ke ake sigqugquzele i-youth yethu, ke sihlanganiseni ngoba phela ibona abantu bakusasa la, ibona ama leaders akusasa la i-youth. Mina ke nje ithemba lami le-youth njengoba njengamanje ngikhuluma nje as we speak manje, ngikhuluma ngoba ngumuntu odila nazo izingane esikoleni ewuthishi. Ngiyale izingane ukuthi mina ikusasa lale kanti lelele kubane kwi-youth. Very good, yes. So ke bengizocela ukuthi ke ake sizameni ukuthi ke siyakheni youth, sinike indlela eqondile, siyakheni ikiphele le ndaba yokuthi ke thina esesibadala siqhubeka kwaba nekhundla ezinkulu esakheni i-youth thina, yabona. Uma sitshale la ku-youth, sa invest la ubambonana, ke siyekeni umbango thina bambonana, ke ngibange nawe ubange nomncwabe, ungathi sibangani nawe. Ake thina sibhekene i-youth nena siyakheni i-youth, noma ke kunjalo phela kube khona imix, kube khona abancane abadala uma sakha isigumi mhlambe ehezi bafunde kuthini okuhle. Ngoba kahle kahle enginako namhlanje mina Mbonambi bengizothanda Mbonambi ukuthi kusasa abangilandelayo babe njengami.
Yebo ba. Enginako nawo babe nako emhlazana ngahamba emhlabeni. Ngoba nje siyatshala la, invest. Yes, invest. Because labantu oshokubona ukuthi uyatshala bona babaholi bakusasa. If usinga invest kubona kusho ukuthi sizoshiya abana bazoqhubeka bahole le. Injalo bambona. So nje umagaba bambona bengokuthi mina ke ukonke sikwenza ngoba njengamanje bambona ngiyimember ANC. Lanto leyenza 2016 yalungiswa ngoba sakhijima iprovince onke sibiza shoshisa sibeka izathu nababonaka abaholi baphezulu ukuthi khona lokrongo uwenzeka basibuyisa ke basifaka hayi manje ke sesiqondile somkhonto manje sicijile ke manje mbona cijile manje bale 20 bando 2021 uthi ke ake silungiseni indawo yethu manje ibuyele esimeni sakhona kakhulukazi ke si-investela kwi-youth. Yes uthi manje ke yonke esiyenzayo sicabangele ini ke i-youth kakhulu lawo manje whether i-business ama-trade ethize noma ngabe yini simbone umntwana thina ke ikuphi lesangafitha khona aqhubele phambili ngoba thina phela isikhathi esihambile thina ke basukume bame ngenyawo iphele indaba yamathaveni iphele indawo yedakamizwa iphele indawo kuhamba emgaqweni ebusuku ke sibuilding sakhe ini ke i-youth lena babumbonana ikona nje ngakusho ukuthi mina ukubambisana nokwakhana nokusebenzisana sibonisaneni iyona into engiyibonayo mina engasakha e-Ward 14. Sibonga kakhulu bakumncwabe esengivala babu Mondli usinikeze iluleko ezinkulu kakhulu especially la kwi-youth manje mesevala usevala ngamazwi anzima kakhulu ukuthi asitshaleni la kwi-youth asenzeni ngako konke kusemandleni ukuthi siyabacija abaholi bakusasa singayekeli ingane kuphele ngazo uma ekhuluma ngendaba yokuthi i-unit iyona yokwazi ukuthi sikwazi ukunqoba noma ukuphumelela empilweni iqinise singeke siliphikise lelo ngamanye amazwi ke ngithi ke nami kwi generation ekhulayo siyacela balandele labo bhuti abadala babambelele kubona balalele zonke iyalo abayishoyo content ithandile ethi njengoba befundisa ukabe nesikhathi esiningi sokuthi abayana abantwana esikoleni siyafisa-ke nabanye baqhubeka bayiyali ingane ngisho uhlangana naye endleleni ingaze kuthiwa ingane iyoziza lo baba uMondli ungaze kuthiwa ingane iyoziza lo bambonama mawubona ingane abambonama endleleni yenza into engekho right unelungelo lokuthi uyiyale lo ngane uyitshele lento enza ayikho right ngingabeke mina mase ngumzali bese ngiyaqhamuka sengithi ubaba uMncwabe ubethunywa ubani ukuthi akagada ingane yami noma akenze u1 no2 no3 ngamanye amazwi ke kuyiyona ke lento bengikhuluma ngayo yokuthunjwa kwengqondo ukuthi uma ubona omunye umuntu engenelele ethi ufake usizo ubusimbona njenge-enemy sengivala ke ngithi ke singapheli umoya siyabeza obhuti indlela ababeka ngayo babuya kolusaka bedlula komaborder gate kanzima beya kobhaca belwela le ndawo yala endaweni ukuthi ibe impumelelo namanje ke siyacela ukuthi ke asiqhubekeni ezinyathelweni zabo mhlasibe masibona ukuthi khona la sidideka khona njoba bekhuluma sinike isikhathi sokuthi ngelinye ilanga sibuze kubona kuba indlela ibuzwa ngoba phambili sengivala ke manje ngomthoso wami bonambi ke iDassenhoek Ward 14 Galaxy TV le conversation singajabula ke manizoloke enibukela njalo ngene lapha epage le YouTube baba uMncwabe sengivala nje sengiqedile kunombuzo owodwa ukuthi uma ngase kuthiwa mina ngumfo kaMbonambi makuthiwa njengamanje ngikunikeza ithuba lokuthi uyalida noma uyi-leadership ngaphakathi ebranchini iziphi ifiso nazo ngendawo yasendaweni eWard 14 ungibuza umbuzo la obaleka kakhulu njengoba bengichazile eqala ngathi kumele ukuthi ke si-invest sitshale kakhulu la kwi-youth bese ukuthi bambonambi ake sizameni bambonambi ukuthi ke kunabantu engicabanga ukuthi bambonambi naye umuntu naye obambe inxaxheba kakhulu lana ekuthungeni nasemkhakheni ethize baningi abantu endaweni abanama-talent esingawavundulula baningi abafana le ndaweni abangavundulula abadlala ibhola mina njengamanje babumbonambi kune team
ya under 17 no under 13 ngi-approachwe noma ngicele ubaba ofike last week la kumina uthi kune bafana la efuna sikuvuna nabo iqembu lebhola ngasumela phezulu ngavuma kumanje nje kusukela ngesinto elizayo ke kufanele siyojoyinisa abafana ilona qhaza leli engifuna ukuthi silibambe ngoba ngempela ke izinto okufanele sizenze ukuthi sitshale ini ke izinto ezinto la kuyouth kuleke ngikhulayo thuthukisa ngokwekhono la ngekhono la izemsebenzi sibone khona kuleleke khona lakho ibusiness elithize ongasulenze sikufake kulona ithuthuka indawo eDassenhoek ngoba ngempela ke akusho ukuthi phela uyozuba uthisha uyozuba udokotela khona imisebenzi yezandla engaphelisa umuntu yabona ngikhuluma nje manje bambonambi ke kunomfowethu la umfowethu very good lo mfana bambonambi mhlawumbe ngimncoma njalo eseyingane esafunda uthiwa uThemba bathi uMadlela yes yabona lo mfana ebambonambi hayi lo mfana nje kube nje impela nje nginamandla noma mhlambe nje ngisesigungule siphezulu mhlambe nje sengimakhele iworkshop manje la endaweni ngendlela asebenza usebenza kabuhlungu manje usebenza emgaqweni kanti manje umsebenzi wakhe muhle kakhulu ngikhuluma nje umuntu onext door wami omakhelelo wami seduze kwami ukhuluma indaba ze intambo emontweni ukhuluma ngenjini ukhuluma ngani imoto uyazi A up to Z nami nje umuntu engikhuluma ngayo so lo muntu kufanele simsebenzi kwamuntu lo ukuthi athuthuke ubona khona umuntu eseduze nami baningi abambonambi ke naseyindaweni ethize uma uyele ko block C uye ko block A uye ko block F uye ko Tonu abanamatalent abafihlekile umle sibavuselele thina ke umuntu achumbe bathole backup kuthina ke esinamandla yilokho mina ngithi mina bambonambi ke engicela ukuthi mhlambe ke ngelilanga ehlanganisa abaholi ke sikhuphuleni abafowethu labancane dingido lodaba ngoba baningi abantu abaqashile la ke kodwa manje ke isimo sokuthi ke umnotho awuvuki and akubona bonke abantu abayosebenza kumlungu ngeke khona abantu abaphiwe indlela yokuyisebenza nje bathi usuchaza so badinga ibackup amnandi kakhulu lawo maso niyayizwela ke bakwethu ke uMr Mncwabe ifiso zakhanaso nalama advisors sinika wona ukuthi mhlasimpe sibona sihlupheka kodwa mhlambe ngamanye amazwi asazi thina ukuthi mhlambe kudinga sithathe zona lezi zinto esizisebenzisayo bese sizenza zibe ithuluzi lokuthi sikwazi ukufukula umnotho ngazo njengoba besho baba uMncwabe ukuthi sidinga kuphela ibackup sidinga kuphela ukuthi kube khona abantu abazosiseka kulama talent esinawo ukuze sikwazi ukuthi senze njani sikwazi ukuthatha iSouth Africa sibeke kuyibalazwe yiyouth ezokwazi ukwenza konke lokho njobe sechazile khona abadlala ibhola khona abathungayo khona benza lokhu khona benza lokhu khona benza ama drama khona benza yonke into baba uMncwabe la sinama actor njoba sibona izitori zonke idlala kuma TV omvango obanibani ozalo angaphuma la iward 14 so leyo mkhakha idinga abantu abazoyiseka njengobusho bese bebackup lezi ingane bese sikwazi ukuvela lezi ingane ukuthi nanka ama talent azo la ekhona bese kuthi makunama auditions sikwazi ukuthi bese ke zisendwa kulawo ama audition bese sithola izinto ezifanele ngaleso sikhathi sengivala ke ngibonga kakhulu baba uMncwabe ukuthi sithole leli thuba lokuthi sibe nale conversation inamba yami ke yocingo ithi 084801 5007 084801 5007 inamba ka baba uMncwabe inamba ka Mondli Mncwabe lokhulumayo ithi 082 78 43 446 okusho ukuthi umuntu angifonela day and night imini nobusuku ngihlele nje ngikhona ngiavailable ngivulile izandla konke umuntu odinga usizo ngiyabonga bambona